Declaramos con todo lo que somos, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Escucha en el cielo. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Mi corazón te adora, Dios, por siempre te exaltaré. A ti, mi Rey, con todo Dios, mi alabanza daré. Vamos, iglesia. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Aleluya, gloria sea al Señor. El salmista dijo: este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos, nos gozaremos en él. ¿Cuántos dicen amén? Y para comenzar inmediatamente le vamos a pedir a nuestro pastor Gabriel que pase a este lugar, nos dirija en oración. El Señor bendiga al pastor Gabriel.
Buen día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Hoy teniendo ese culto unidos ante ti, ante tu presencia, Señor. Hace 2000 años, tú en la cruz, en Monte Calvario, derramaste la sangre preciosa. Por tu sangre preciosa, nosotros recibimos la salvación tan grande, Amén. la vida eterna, Señor. Sí, Señor. Por eso estamos muy agradecidos, Señor. Única razón que podemos alabar a Dios, que glorificar a Dios, es tu muerte, tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Nosotros no podemos tener ninguna condición, ninguna dignidad para ser llamado tu Hijo. Sí, Señor. Solamente por tu gracia y misericordia, Señor. Esta vez Dios les bendiga. Todos los que están aquí presentes, Sí, Señor. a través de la palabra del siervo de Dios, como nuestro corazón también sea conectado con el corazón de Dios. Señor, cualquier problema tenga, cualquier dificultad tengan, aquí ante tu presencia, la palabra de Dios, delante de tu presencia todo sea solucionado. Amén. Por favor, Dios les bendiga. Gracias, Padre. Señor, la palabra de Dios a través de tu siervo, cuando se hace predicado, también se haga plantado en nuestro corazón, Amén, Señor. quitando toda nuestra angustia, Amén, quitando toda nuestra inseguridad, que nos permita tener certeza en la fe. Dios les bendiga. Gracias. Te damos gracias. Sea honrado tu nombre, glorificado tu nombre a través de nuestro culto unido, Señor. Te glorificamos, te agradecemos por todo, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Bendiciones, Pastor Gabriel. Damos un gran aplauso al Señor y le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Pueden tomar su lugar y solamente quiero preguntar cuántas personas nos visitan del ministerio de la misión Buenas Nuevas. ¿Cuántos nos visitan? ¿Se pueden poner de pie, por favor, los que nos visitan de la misión Buenas Nuevas? Y les damos un aplauso a nuestros hermanos y pastores. Vienen pastores de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Colombia, así que bienvenido, y de Corea también. Pueden tomar su lugar. Y ahora quiero preguntar si hay alguien que nos visita por primera vez. ¿Alguien se puede poner de pie, por favor? Y decirnos su nombre. Carmen, ¿quién más? Por primera vez. Si hay alguien más que viene por... Aquí está. ¿Cuál es tu nombre? Ángel. Hardy. Bien, damos un aplauso a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez. Estamos muy contentos, muy agradecidos de parte de Dios, que Dios nos haya dado la oportunidad de poder facilitar nuestras instalaciones a favor de la misión Buenas Nuevas. A nuestro pastor Juan Kim, muchas gracias, pastor, por darnos la oportunidad de servir al Señor. Decimos que la visión de la iglesia es amar a las personas con amor y sentido de familia, pero si nunca demostramos eso, entonces queda solamente en una frase. Pero cuando demostramos el amor a través de hechos, significa que estamos haciendo la tarea. Bien, gracias al Señor. Y ahora recibimos a nuestro pastor en este lugar, al pastor Moon Jin, que viene directamente de Corea. Lo recibimos con un gran aplauso, por favor. Es una satisfacción poder tener a nuestros pastores acá. No sé si es primera vez que estaban acá en Chile, pero por lo menos aquí en nuestra iglesia sí lo es. Pastor, Dios le bendiga. Buenos días. 너무 정말 뜨겁습니다. Esto es algo ardiente.
우리 찬양 너무 잘하셨죠? Fueron muy buenos en la alabanza, es correcto. 우리 찬양하신 분들께 박수 한번 Un fuerte 칩시다. aplauso nuevamente para el equipo de alabanza. 저는 한국에서 왔습니다. Yo vine de Corea del Sur. 여기 이렇게 또 초청해 주신 우리 후안 카르로스 목사님께 감사를 드립니다. Le doy muchas gracias también al pastor Juan Carlos por habernos recibido. 예수님의 이름으로 여러분들 만나게 돼서 너무 감사하고 또 반갑습니다. Y estoy muy contento, ¿verdad? Y agradecido por encontrarme con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. 네, 제가 정말 지금 말씀 전할 걸 다 잊어먹었습니다. Ya se me olvidó todo lo que iba a compartir. 찬양 속에 젖어가지고 Me empapé de la alabanza tanto 제가 지금 좀 이렇게 흥분했습니다. que estoy ahorita emocionado. 네, 하나님 말씀 우리가 같이 나누겠습니다. 오늘 로마서 3장입니다. Bueno, vamos a comenzar las escrituras en Romanos capítulo 3. 네, 로마서 3장 19절에서 20. 괜찮아. 네, 로마서 3장 19절에서 24절까지 우리 스피드를 읽겠습니다. Romanos capítulo 3 del versículo 19 al versículo 24. Voy a leer directamente en español. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 네, 어제까지는 이 장소에서 CLF를 했습니다. Y hasta el día de ayer nosotros estábamos en este mismo lugar realizando lo que es el CLF. 오늘은 또 일요일이 되어서 또 어제까지 안 보이시던 많은 분들이 오신 것 같습니다. Y bueno, ya que hoy es día domingo de culto, creo que muchos rostros que el día de ayer no estaban, ¿verdad? Veo rostros nuevos. 제가 오늘 한 40분 정도 이 시간을 받았는데요. Y me dieron como unos 40 minutos para compartir la palabra el día de hoy. 하고 싶은 이야기가 참 많지만 Hay tantas cosas que quiero decir. 가장 중요한 이야기, 예수님 이야기 또 좀 하려고 합니다. Pero bueno, vamos a enfocarnos solamente en el tema principal, en Jesucristo. 예, 좋죠. Es bueno, ¿no? 네, 감사합니다. Sí, muchas gracias. 네, 우리 말씀 좀 나누겠습니다. 로마서 3장 19절입니다. En Romanos capítulo 3, el versículo 우리가 19. 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이니 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 함이니라. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 하나님께서 우리에게 율법을 주셨습니다. Dios nos dio a nosotros la ley. 율법을 왜 주셨겠습니까? ¿Por qué nos habrá dado la ley? 많은 사람들은 율법을 지키려고 애를 씁니다. Muchas personas se esfuerzan por cumplir la ley. 그러나 이 지구상에 하나님의 율법을 완벽하게 지킨 사람은 단 한 사람도 없습니다. Pero en este mundo no ha existido una sola persona que haya podido cumplir la ley de manera completa. 그러면 지키지도 못할 율법을 하나님 왜 주셨을까요? Entonces, una ley que es imposible de cumplir, Dios, ¿por qué nos la habrá dado? 오늘 성경에 그걸 이야기합니다. Hoy vamos a averiguar eso a través de la 율법을 Biblia. 주신 목적을 이야기합니다. Vamos a hablar acerca del propósito de la ley. 우리가 몸에 병이 들어도 병든 줄 모르면 Cuando nosotros nos enfermamos, si no sabemos que estamos enfermos, 병원에 가야 될 필요성을 못 느끼죠. entonces no sentimos la necesidad de ir al hospital. 사람들은 내 영혼에
병이 들어도 그 심각성을 알지 못해요. Claro, cuando las personas también se enferman, no conocen cuán peligrosa es esa enfermedad. 사람들은 마음에 다 죄가 있어요. Todas las personas en su corazón tienen pecado. 하나님은 그 죄가 얼마나 무서운지 우리에게 가르쳐 주기를 말씀하셔요. Y Dios, ¿verdad?, nos quiere enseñar a nosotros cuán peligroso y cuán temeroso es ese pecado que tenemos dentro. 그래서 하나님이 율법을 주신 목적이 뭐냐면 하나님의 심판 아래에 있다는 것을 깨우쳐 주시기 위함이라고 오늘 말씀하셨어요. Por eso el propósito por el cual Dios nos ha dado la ley, aquí dice y está escrito que es para que toda quede bajo el juicio de Dios. 사람들은 내 영혼이 어디로 가는지 잘 알지 못해요. Las personas no conocen exactamente hacia dónde va mi alma. 그 심각성을 잘 알지 못하죠. No conoce lo peligroso que es. 그래서 하나님이 그걸 깨우쳐 주기를 원하시는 거예요. Por eso Dios nos quiere dar a entender eso. 율법이 말하는 바는 Entonces lo que dice la ley, 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 함이라. para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 자, 우리 몸에 만약에 암이 걸려도 모른다면 Sí, en mi cuerpo entra la enfermedad que se llama cáncer, pero yo no sé que tengo cáncer. 나는 병원에 갈 필요성을 못 느끼는 거죠. No sentiría yo la necesidad de ir al hospital. 그것과 똑같이 우리 마음에는 죄가 있는데 De la misma manera, todos nosotros tenemos en nuestro corazón el pecado. 모든 인간의 마음에 죄가 En el 있는데 corazón de toda persona hay pecado. 그 대부분 사람들은 죄의 심각성을 알지를 못해요. Pero la mayoría de las personas no conoce lo peligroso que es el pecado. 그래서 사람들은 뭘 잘못해서 지옥에 가야 되는 게 아니고 Por eso las personas no es que se tienen que ir al infierno por haber hecho algo mal, 하나님의 심판을 받아야 되는 게 아니고 ni es que tenga que recibir el juicio, 모든 인간은 아담의 후손으로 태어나면서 죄 가운데 태어났어요. sino que por el hecho de haber todos haber nacido como hijos de Adán, todos ya nacieron en pecado. 그래서 모든 사람이 하나님의 심판 아래 있어요. Por eso todas las personas ya están bajo el juicio de Dios. 단지 사람들이 그걸 깨닫지 못할 뿐이죠. Simplemente es que las personas no conocen eso. 그래서 하나님께서 율법을 주신 거예요. Por eso Dios nos dio la ley. 왜요? ¿Para qué? 하나님의 심판 아래 있다는 사실을 알게 하시기 위해서. Para darnos a conocer que estamos bajo su juicio. 여기 오늘 칠레에도 많은 사람들이 있어요. El día de hoy también en Chile hay muchas personas. 지금 밖에 나가 보면 많은 사람들이 있겠죠. Claro, si vamos a la calle nos encontraremos con muchas personas. 그 사람들이 이렇게 지금 막 웃고 다니는 사람들도 많고, Esas personas habrá algunos que están riendo, 뭐 돈 벌러 다니는 사람들도 많겠죠. habrá otras personas que estarán yendo a su trabajo a ganar dinero. 그 사람들이 만약에 오늘 이 로마서 3장 19절 말씀을 안다면 Pero si esas personas tan solo conocieran lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 19, 오늘 그 사람들이 그렇게 다닐 수 있겠습니까? esa persona estaría yendo por su camino como está yendo ahora. 여기 다 오시지 않았겠습니까? ¿No sería que ellos todos vendrían a este lugar? 하나님의 말씀을 들으러 오시지 않으셨겠어요? ¿No vendrían ellos a escuchar la palabra de Dios? 이 성경은 하나님 말씀인데요. Esta Biblia es la palabra de Dios. 성경만 우리에게 영적인 세계를 알게 하셔요. Solamente la Biblia es capaz de mostrarnos a nosotros el mundo espiritual. 요즘 우리가 운전을 하면 자동차에 내비게이션이 있어요. Hoy en día cuando uno va manejando su auto tenemos lo que es, ¿verdad?, el GPS. 목적지를 쳐놓으면 이렇게 계속 알려주죠. Claro, si ponemos ahí un destino, Él nos enseña el camino. 성경은 우리 영혼의 내비게이션이지요. Es la Biblia la que es el GPS de nuestra alma. 내가 내 영혼이 어디로 가는지를 성경은 알려주고 있어요. La Biblia me enseña el día de hoy hacia dónde está caminando mi alma. 그래서 내 마음에 우리 인간의 마음에 죄가 있다면 그 끝은 지옥이라고 성경은 이야기하는 거예요. Por eso la Biblia dice que si en mi corazón permanece el pecado, el camino al que se dirige es el infierno. 하나님 우리를 사랑하셔요. Dios nos ama.
한 사람이라도 지옥에 가는 걸 원치 않으시죠. Por eso Él no quiere que ni una sola persona se vaya al infierno. 그래서 모든 사람이 천국에 가기를 원하시는 게 하나님 마음이에요. El corazón de Dios y su querer es que todas las personas vayan al cielo. 그래서 하나님은 우리 인간에게 그걸 알려주셔야만 하시는 거죠. Por eso es que Él no tiene otra opción sino enseñarnos 그래서 eso. 하나님이 우리에게 율법을 주신 거예요. Por eso nos dio la ley. 그래서 죄가 있다는 사실을 알려주시고 Para darnos a conocer que tenemos pecado. 하나님의 심판 아래 있다는 사실을 알려주셔서 Para mostrarnos que estamos bajo su juicio. 예수님을 마음에 영접하도록 하시는 거죠. Y nos conecta hacia Jesucristo. 예수님을 믿고 구원을 받을 수 있도록 이끄시는 그 하나님 마음이 있습니다. El corazón de Dios es guiarnos a través de la ley hacia la salvación de Jesucristo. 자, 20절. Versículo 20. 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Dice, la ley es el conocimiento del pecado. 율법을 통해서 죄를 깨닫게 하시기 위해서 주셨다는 거죠. Quiere decir que Él nos dio la ley para que a través de la ley nos demos cuenta cuál es el pecado. 자, 23절. Versículo 23. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 많은 사람들이 로마서 3장 23절은 알아요. Muchas personas conocen lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 23. 24절은 아는 사람이 많지 않아요. Mas no hay muchas personas que conozcan lo que dice el versículo 24. 23절은 죄인을 이야기해요. El 23 habla de los pecadores. 24절은 의롭게 된 의인을 말해요. Y el 24 habla acerca de los justos justificados. 23절에 있는 사람은 하나님의 심판 아래에 있는 사람이에요. La persona que está en el versículo 23 es la persona que está bajo el juicio de Dios. 24절에 있는 사람은 천국에 갈 수 있는 사람이에요. La persona que está en el 24 es la persona que puede ir al cielo. 말씀 앞에 내가 어디에 있는지를 알 수 있는 거죠. Delante de la palabra yo puedo conocer en qué lugar estoy. 23절은 죄인을 이야기합니다. El 23 habla de los pecadores. 모든 사람이 하나님의 심판 아래 있다는 사실을 23절은 이야기합니다. El 23 nos está dando a conocer la verdad que todas las personas están bajo el juicio de Dios. 모든 사람이 죄를 범하였음에. Dice, por cuanto todos pecaron. 여러분 다 사람 맞죠? Ustedes son personas, ¿verdad? 모든 사람. Dice, todas las personas. 예, 예외 한 사람도 예외가 없습니다. No hay ni una sola persona, ¿verdad?, que no esté incluida aquí. 예, 모든 사람. Todas las personas. 모든 사람이 죄를 범하였음에 Por cuanto todos pecaron 하나님의 영광에 이르지 못하더니. y están destituidos de la gloria de Dios. 자, 24절 놀라운 걸 이야기합니다. El 24 nos dice, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 24절은 뭘 이야기합니까? ¿Qué está hablando, verdad? El 24. 23절은 죄인이라고 이야기합니다. El 23 está hablando con los pecadores. 24절은 의롭게 됐다고 이야기합니다. El 24 está hablando que somos justos. 23절은 죄인을 이야기합니다. El 23 está hablando con de los pecadores. 24절은 의인을 이야기합니다. Pero el 24 está hablando de los justos. 자, 여기서 지옥과 천국이 갈라집니다. Aquí se diferencia entre el cielo y el infierno. 23절에 있는 사람은 지옥이라고 성경이 이야기해요. La persona en el versículo 23 dice, según la Biblia, que va al infierno. 24절은 천국에 갈 수 있는 사람을 이야기하는 거죠. Pero el 24 está hablando de la persona que puede ir al cielo. 자, 그러면 23절의 죄인이 24절에서 의롭게 됐습니다. Entonces la persona del 23 que era pecador en el 24 se convirtió en un justo. 그럼 어떻게 죄인이 의롭게 됩니까? ¿Cómo un pecador se puede convertir en un justo? 죄인이 어떻게 의롭게 됩니까? ¿Cómo un pecador se puede convertir en un justo? 하나님의 가장
가장 놀라운 역사가 뭔지 아세요? ¿Sabe cuál es la obra más grandiosa del Señor? 천지를 창조하신 하나님의 역사보다 더 놀라운 역사가 뭔지 아세요? ¿Sabe cuál es una obra más grande que la creación de los cielos y de la tierra? 죄인이 의인이 되는 겁니다. Convertir a un pecador en un justo. 죄인이 의인이 되는 겁니다. Que el pecador se convierte en justo. 자, 23절에 죄인인데 En el 23 era pecador, 24절에 의인이 됐습니다. pero en el 24 se convirtió en un justo. 그럼 어떻게 죄인이 의롭게 됐습니까? Entonces, ¿cómo un pecador se convirtió en un justo? 여기 인간이 율법을 지켜서 됐습니까? Entonces, aquí dice que es porque el ser humano 기도 cumplió la 열심히 ley. 해서 됐습니까? ¿Se convirtió en justo porque oró mucho? 뭐 착한 일을 많이 해서 ¿O 됐습니까? porque hizo muchas buenas obras? 여기 어디에 거기 있습니까? 한번 찾아보십시오. A ver, 여러분. usted búsquelo. 죄인이 어떻게 의인이 됐습니까? ¿Cómo ese pecador se convirtió en un justo? 자, 여러분 답이 이 성경에 있어요. Ahí está escrita la respuesta. 한번 찾아봅시다. A ver, vamos a leerlo. 24절 24. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아. Sí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 구속이 뭡니까? ¿Qué es redención? 이 구속이 답입니다. La redención es el perdón. 죄인이 의롭게 되는 건 예수님의 구속입니다. El que un pecador se haya convertido en justo es la redención de Jesús. 리뎀션. Redención. 자, 죄인이 어떻게 의롭게 되었습니까? ¿Cómo un pecador se convirtió en un justo? 리뎀션. Redención. 제가 발음이 안 좋죠. Tengo mala pronunciación, ¿verdad? 자, 이게 답이에요. Esa es la respuesta. 죄인이 의롭게 되는 것은 예수님의 구속 때문이에요. Que un pecador se haya convertido en justo es por la redención de Jesús. 자, 이 구속이 뭡니까? ¿Qué es redención? 네, 우리 예수님 화면 한번 띄워보세요. A ver, vamos a poner la pantalla de Jesús. 자, 이 십자가에 예수님이 못 박히신 이 구속입니다. Esta es la redención cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz. 죄인이 어떻게 의롭게 됩니까? ¿Cómo un pecador se convierte en un justo? 우리가 열심히 노력했어요. Nosotros nos esforzamos mucho, 착한 일 많이 했어요. hicimos muchas buenas obras, 기도 많이 했어요. oramos mucho, 오직 예수님의 십자가의 구속으로. solamente por la redención que fue a través de la cruz de Jesús. 예수님의 십자가에 왜 죽으셨어요? Jesucristo, ¿por qué murió en la cruz? 우리 죄를 위해 죽으셨고 Por nuestro pecado, 우리를 의롭다 하시기 위해서 부활하셨어요. para llamarnos a nosotros justos, Él resucitó. 그래서 예수님은 십자가에 우리 죄를 사해 놓으셨고 Por eso Jesucristo pagó por nuestro pecado en esa cruz 우리를 의롭게 해 놓으셨습니다. y nos justificó. 아멘. Amén. 자, 죄인이 어떻게 의롭게 돼요? Entonces, ¿cómo un pecador se convierte en un justo? 예수님의 십자가의 구속으로 말미암아. A través, mediante la redención de la cruz de Jesús. 저 십자가는 우리의 죄에 대한 모든 심판을 받은 것이 예수님의 십자가예요. Esa cruz de Jesús es la cruz que testifica que Jesús recibió todo nuestro juicio. 그 예수님의 죽으심은 우리 죄에 대한 죽으심이에요. La muerte de Jesucristo es la muerte por nuestro pecado. 그 예수님의 부활은 우리를 의롭다 하시기 위해서 부활하셨어요. Y su resurrección, Él resucitó para llamarnos a nosotros, tú eres justo. 많은 사람들을 예수님을 믿는다고 말을 해요. Muchas personas dicen creer en Jesús. 그러나 마음에 23절에 머물러 있는 사람들이 안타깝게도 많아요. Más lamentablemente en su corazón permanecen en el versículo 예수님을 23. 믿는다고 하면서 아직도 죄가 있다고 말하는 사람들이 있어요. Dicen que creen en Jesús, pero en su corazón continúan diciendo que son pecadores. 성경을 정확하게 잘 알지 못해서 그런 거죠. Eso es por no conocer exactamente lo que dice la Escritura. 자, 다시 성경 21절. Vamos a ver el 21. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났대요. Dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. 그게 하나님의 의가 뭡니까? ¿Qué significa la justicia de Dios? 바로 예수 그리스도입니다. Es Jesucristo. 하나님의 의가 예수 그리스도입니다. Jesucristo es la justicia de Dios.
예수님이 이 땅에 왜 오셨어요? ¿Para qué vino a esta tierra? 십자가에 왜 죽으셨어요? ¿Por qué murió en una cruz? 우리를 의롭게 하시기 위해서, Para justificarnos, 우리를 하나님의 자녀로 만들어 주시기 위해서, para convertirnos en hijos de Dios, 그리고 우리를 지옥에서 천국으로 보내주시기 위해서 para mandarnos del infierno al cielo. 예수님이 이 땅에 오셨고 십자가에 죽으셨어요. Vino a esta tierra y murió en una cruz. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. 의롭게 됐습니까? 안 됐습니까? ¿Es usted ha sido justificado, sí o no? 어떻게요? ¿Cómo? 어떻게요? ¿Cómo? 예수 그리스도의 구속으로 말미암아. Mediante la redención de Jesús. 여기 인간의 행위가 조금이라도 들어갑니까? Aquí entra, aunque sea un poquito de la obra del ser humano, 전혀 들어가지 않습니다. no entra nada. 들어가면 하나님의 은혜가 안 되지요. Claro, si entrara la obra, entonces no sería gracia de Dios. 하나님의 은혜로, Pero dice, por gracia, 오직 하나님의 은혜로, solamente por su gracia, 값없이, gratuitamente, 공짜로 por gratis. 죄인이 의롭게 됐습니다. Por gratis el pecador se convirtió en justo. 얼마나 놀랍습니까? Cuán sorprendente. 자, 하나님이 천지를 창조를 며칠 만에 하셨어요? Dios en cuántos días creó esta creación? 6일 만에 하셨죠. En 6 días. 어떻게 하셨어요? ¿Cómo? 말씀으로. Por su palabra. 빛이 있으라 말씀으로. Dijo Dios, sea la luz. 하나님 말씀은 놀랍죠. Esa palabra de Dios es sorprendente. 하나님의 말씀으로 이 천지를 창조하셨어요. A través de su palabra, Él creó esta creación 6일 만에. en 6 días. 그런데 이 예수님이 우리 죄가 사해지고 우리 죄인이 의롭게 되는 것은 Pero, ¿verdad? El que este pecador se haya convertido en un justo. 어떻게 우리 죄인이 의롭게 됩니까? ¿Cómo este pecador se convirtió en justo? 천지 창조보다 더 놀랍다는 이야기를 제가 드렸어요. Le dije que es una obra más grandiosa que la creación de este universo, ¿sí o no? 왜지요? ¿Por qué? 왜요? ¿Por qué? 천지 창조는 말씀으로만 하시면 되잖아요. Porque la creación del universo fue a través de su palabra simplemente. 우리 죄를 사는 거는 말씀으로만 안 되잖아요. Pero nuestro pecado no se pudo limpiar solamente a través de su palabra. 우리를 의롭게 하는 거는 하나님 말씀으로만 안 돼요. Claro, justificarnos no se podía simplemente a través de palabra, 어떻게 우리 죄가 사해져요? sino cómo, 거룩하신 하나님 아들 예수 그리스도께서 sino que su santo Hijo de Dios Jesucristo 인간의 몸을 입고 친히 이 땅에 오셔서 vino vestido a través de un cuerpo humano, 십자가에 달려서 돌아가심으로 colgado y crucificado en esa cruz, 우리 죄가 사해지고 우리가 의롭게 되는 거예요. y nos limpió de nuestro pecado y nos justificó. 여러분, 제가 하나님의 천지 창조보다 더 놀랍다는 걸 말씀드렸는데 Yo le quiero decir que esa obra fue más grandiosa que la creación del universo mismo. 그게 뭐죠? ¿Qué? 죄인이 의인이 되는 거예요. El hecho de que se haya convertido el pecador en justo. 이 놀라운 사실을 사람들은 가볍게 생각해요. Esta sorprendente palabra, esta sorprendente obra, la gente la escucha a la ligera. 하나님의 가장 놀라운 역사예요. Esa es la obra más grandiosa de Dios. 우리가 예수님을 믿고 많은 복을 받죠. Nosotros creemos en Jesús y recibimos muchas 어떤 bendiciones. 사람들은 기도해서 물질 응답도 받고, Claro, algunas personas a través de la oración 또 예수님 reciben el dinero. 만나서 건강도 병도 고치고, A veces también a través de encontrarse con Jesús se sanan de sus enfermedades. 그런 많은 것도 하나님의 은혜라 할 수 있지만 Podemos decir que todas esas cosas son la gracia de Dios. 하나님의 가장 놀랍고 큰 은혜가 뭡니까? Pero ¿cuál es la gracia más grande y sorprendente que Dios nos dio? 우리가 죄에서 구원을 받는 겁니다. Que hayamos sido salvados de nuestro pecado. 지옥 가야 될 인간이 구원을 받고 천국에 가는 거 아니겠습니까? Un ser humano que haya sido destinado a ir al infierno ahora puede ir al cielo. ¿No es esa la obra más grandiosa? 죄인이 의인이 되는 겁니다. Que el pecador se haya convertido en justo. 사단의 자녀에서 하나님의 거룩한 자녀가 되는 겁니다. Que de ser hijo de Satanás se haya convertido en un santo hijo de Dios.
그거는 하나님의 천지 창조보다 더 놀라운 하나님의 역사입니다. Esa es la obra más grandiosa que la creación del universo mismo. 가장 큰 하나님의 은혜입니다. Es la gracia más grande que Dios nos ha dado. 아멘. Amén. 자, 우리 갈라디아서 말씀 한 구절만 더 찾아보겠습니다. Vamos a ver una parte en Gálatas. 자, 갈라디아서 말씀 한번 띄워주세요. 준비한 거. 준비 안 하셨나? 갈라디아서 3장 Gálatas capítulo 13 3, versículo 13. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. 성경에서 나무에 달렸다는 것은 저주 받은 걸 상징합니다. En la Biblia dice que está escrito que el que está colgado en un madero es maldito. 로마 시대에 십자가는 사람들 그 아주 잔인하게 죽이는 사형 틀이었어요. En la época, ¿verdad?, del Imperio Romano, ser crucificado era el castigo más cruel, más doloroso. 예, 아주 흉악한 죄인들을 그 십자가에 달아 죽여서 사람들에게 두려움을 주는 거죠. A los peores pecadores, ¿verdad?, los castigaban, los hacían morir de esa manera para mostrarle al mundo, darles miedo a las personas. 가장 잔인하고 가장 고통스럽게 죽이는 게 십자가에 달려 죽는 거예요. El ser crucificado es la muerte más dolorosa, más sufrida. 예수님은 죄가 없으신 분이셔요. Jesucristo, sin pecado, 십자가에 6시간 동안 달려 계셨어요. crucificado, colgado en esa cruz 6 horas, 피를 다 흘리셨죠. derramó toda su sangre 그리고 돌아가셨어요. y falleció. 다 이뤘다 하시고 돌아가셨어요. Dijo, consumado es, y expiró. 왜죠? ¿Por qué? 오늘 성경에 이야기합니다. La Biblia dice, 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. 우리가 받아야 될 모든 심판과 저주를 하나님이 십자가 예수님에게 다 쏟았습니다. Todo el juicio y la maldición que nosotros teníamos que recibir, Dios se la puso a Jesús en esa cruz. 왜요? ¿Por qué? 그래서 우리를 율법의 저주에서 우리를 건져 주시기 위해서. Para que a través de eso pudiese salvarnos a nosotros de la maldición del pecado. 여기 율법의 저주라는 표현을 했습니다. Aquí dice la maldición de la ley. 율법의 저주가 뭐죠? ¿Cuál es la maldición de la ley? 하나님이 율법을 다 지키지 못하면 저주를 받는다는 게 그 율법의 조건이에요. Es la condición de la ley que sea cumplida en su perfección, de lo contrario será maldito. 근데 우리 인간은 불행하게도 아무도 단 한 사람도 율법을 지킬 수가 없었습니다. Pero lamentablemente nosotros seres humanos ni uno solo puede cumplir la ley a la perfección. 그래서 우리는 율법의 저주 아래 있었던 사람이었습니다. Por eso nosotros éramos personas que estábamos bajo la maldición de la ley. 예수 그리스도께서 십자가에서 우리를 위해 저주를 받으심으로 Jesucristo, a través de haber recibido la maldición en la cruz en lugar de nosotros, 그 율법의 저주에서 우리를 건져 주셨죠. nos pudo salvar de la maldición de la ley que era para nosotros. 그래서 십자가에 달려 돌아가신 거예요. Por eso tuvo que ser crucificado en una cruz. 예수 그리스도의 이름의 의미를 아시죠? Usted sabe qué significa Jesús, ¿no? 예수의 이름 뜻이 뭐죠? ¿Cuál es el significado del nombre Jesús? 아들을 낳으리니 이름을 예수라 해라. Tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús, 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자의 시민이라. porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 예수라는 이름이 뜻이 뭐예요? ¿Qué significa Jesús? 하나님이 왜 예수라고 이름을 지어 주셨어요? ¿Por qué Dios le puso por nombre Jesús? 이름은 너무 예뻐서 지어 주셨을까요? Se lo puso porque es un nombre muy bonito.
자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이니라. Porque Él es el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. 예수를 믿는다는 게 뭘까요? ¿Qué es creer en Jesús? 교회 다니고 헌금하고 기도하면 예수 믿는 사람일까요? ¿Será una persona que cree en Jesús aquella que va a la iglesia, ora mucho, ofrenda mucho? 많은 사람들은 그것 자체로 예수를 믿는다고 생각하는 사람들이 많이 있어요. Hay tantas personas que piensan que a través de esas cosas está creyendo en Jesús. 그럼 하나님 보실 때 예수를 믿는 사람들은 어떤 사람이겠습니까? Pero según el punto de vista de Dios, ¿qué persona es la que está creyendo en Jesús? 예수란 이름은 하나님이 지어 주셨어요. El nombre Jesús, Dios se lo puso. 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이십니다. Él salvará a su pueblo de sus pecados. 죄에서 구원하시는 분이 예수님이에요. Jesucristo es el que salva del pecado. 구원이 뭘까요? ¿Qué significa salvación? 빠져 있는 사람을 건져 주는 게 구원이죠. Es sacar al que está sumergido. 우리는 죄에 빠져 있었습니다. Nosotros estábamos sumergidos en pecado. 언제요? ¿Cuándo? 태어나면서부터. Desde haber nacido. 아담의 후손으로 태어나면서 죄 속에 빠져 있었어요. Desde el momento de ser hijo de Adán, yo ya estaba sumergido en el pecado. 그 상태로 죽으면 지옥을 가야 되니까. En esa condición, si yo me voy al infierno, 물에 빠져서 수영을 하지 못해도 aunque una persona, ¿verdad?, se caiga, ¿verdad?, en el mar y no pueda nadar, 누가 와서 건져주면 살지요. si alguien viene y lo saca, puede vivir, ¿sí o no? 우리는 죄에 빠져서 지옥으로 가고 있었습니다. Nosotros estábamos sumergidos en pecado camino al infierno. 하나님을 그 구원자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨습니다. Pero Dios envió a su Hijo, el Salvador, a esta tierra 십자가에 죽으셨습니다. y lo hizo morir en una cruz. 그래서 우리가 빠져 있는 죄에 빠져 있는 우리를 이렇게 건져놨습니다. Y a nosotros que estábamos sumergidos en el pecado nos sacó. 그게 구원입니다. Eso es salvación. 그게 예수님을 믿는 겁니다. Creer en eso es creer en Jesús. 자, 물에 빠진 사람이 물에서 구원받았습니다. Entonces la persona que estaba en el mar, ¿verdad?, fue salvada del mar. 그러면 물에서 나왔어요? 나오지 않았어요? Entonces si ya fue salvada, ¿está fuera o está dentro del mar? 어떤 사람들이 이렇게 말해요. Las personas, algunas dicen, 물에 빠져 있으면서 구원받았다. yo estoy dentro del mar, pero fui salvado. 죄에 빠져 있으면서 구원받았다. Fui salvado del pecado. 그건 구원이에요, 아니에요? Entonces, sigo estando en el pecado, entonces, ¿eso es ser salvado o no ser 물에 salvado? 빠져 있다가 건짐을 받았으면 Si usted fue salvado del agua, 우리가 물과 상관이 없어진 거죠. entonces usted ya perdió la relación con el agua. 여러분, 어떤 사람들은 이렇게 그러면 우리가 또 죄를 짓는데 어떻게 하죠? Entonces las personas, algunas dicen, pero nosotros cometemos pecado todos los días, entonces ¿qué 여러분, pasa ahí? 죄를 또 지으면 어떻게 해요? Entonces si usted vuelve a cometer pecado, ¿qué pasa? 용서해 달라고 그래요? ¿Tiene que pedir perdón? 사해 달라고 그래요? ¿Pide que le vuelva a perdonar? 어떻게 해요? ¿Qué hace? 어떻게 하죠? ¿Qué hace? 믿어야죠. Hay que creer. 뭘 믿어요? ¿Creer en qué? 죄 씻어 놓은 걸 믿는 거죠. En que Él ya limpió mi pecado. 아, 이 죄도 예수님 십자가의 피로 씻어졌구나. Este pecado también ya Jesús lo había lavado. 그렇게 믿는 거죠. Así lo cree. 아멘. Amén. 씻어 달라고 하는 사람은 구원 받은 사람이에요, 안 받은 사람이에요? La persona que pide, por favor, lávalo de nuevo, entonces, ¿ya había sido lavado o no fue lavado? 어떤 사람은 또 이렇게 말해요. 구원 Algunas otras 받아도 personas dicen, aunque tú 또 죄를 짓잖아. hayas recibido la salvación, tú vuelves a cometer pecado. 자, 물어봅시다. Pregunta. 예수님이 그 죄는 씻었어요, 안 씻었어요? Entonces, ¿ese pecado que usted cometió después fue lavado o no fue lavado por Jesús? 그 죄도 씻었죠. Ese pecado también fue lavado. 아멘. Amén. 여러분, 예수님 십자가에서 안 씻어진 죄가 있어요? ¿Hay pecado que no haya sido lavado en la cruz de Jesús? 자, 우리 성경 한 구절만 더 보겠습니다. Vamos a ver un versículo de la Biblia. 히브리서 9장 Hebreos capítulo 9. Versículo 12. 염소와 송아지 피로 하리하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
예수님은 영원한 속죄를 이루셨습니다. Él obtuvo para nosotros la eterna redención. 영원한 속죄가 뭘까요? ¿Qué significa eterna redención? 영원한 속죄가 뭐겠습니까? ¿Qué significa eterna redención? 자, 인간은 시간계에 살아요. Las personas vivimos bajo el tiempo, 하나님은 영원계에 사셔요. pero Él vive en un mundo eterno. 인간은 시간계에 살기 때문에 과거, 현재, 미래라는 시간이 있어요. Ya que los hombres estamos bajo el tiempo, tenemos un pasado, un presente y un futuro. 하나님은 과거, 현재, 미래가 없어요. Dios no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. 영원계이기 때문에. Él es eterno. 아멘. Amén. 그래서 예수 십자가의 피는 영원히 속죄해놨어요. Por eso su sangre perfecta nos dio a nosotros eterna redención. 앞으로 예수님 믿고 또 짓는 죄는 영원한 속죄 속에 들어가요, 안 들어가요? Entonces, si usted, después de haber creído en Jesucristo, los pecados que cometa en un futuro, esos pecados están incluidos en la eterna redención, ¿sí o no? 아멘. Amén. 자, 이 눈에 보이는 건 언젠간 다 없어져요. Lo que nosotros vemos a nuestros ojos en algún momento 이 desaparece. 지구는 언젠가는 끝이 와요. Esta tierra en algún momento va a desaparecer. 그렇죠? ¿No es así? 시간계는 그렇게 끝이 와요. Así es el tiempo, tiene un final. 하나님의 영원계는 끝이 없어요. Pero en el mundo eterno de Dios no hay fin. 하나님이 예수 그리스도를 통해서 우리를 영원히 속죄해 놨어요. Dios a través de Jesucristo a nosotros nos dio eterna redención. 자, 다시 로마서 3장 24절. Nuevamente, Romanos capítulo 3 versículo 24. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Sí, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. 여러분 24절 말씀을 외울 수 있겠습니까? Entonces, este versículo 24, ¿usted cree que lo pueda memorizar? 이 말씀은 너무너무 중요하니까. Porque esta palabra es tan importante. 여러분 책상에다가 포스트잇을 적어가지고 붙여놓고 외우세요. Usted escríbalo en un post-it encima de su escritorio y memoríceselo. 냉장고에 딱 붙여놓고 외우세요. Préguelo en su refrigerador y memorícelo. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 예, 될 거라고 그랬어요. 이미 됐다고 그랬어요. Entonces dijo, siendo justificados o serán justificados. 되었느니라. Dijo, siendo 자, justificados. 예수님이 십자가에 돌아가시기 전에 마지막으로 하신 말씀이 뭔지 아세요? ¿Usted sabe cuáles fueron las últimas palabras de Dios, de Jesucristo antes de morir en la cruz? 다 이루었다. Consumado es. 다 이루었다. Consumado es. 뭘 다 이루셨어요? ¿Qué es lo que consumó? 뭘 다 이루셨어요? ¿Qué es lo que Él terminó? 예수님이 이 땅에 오신 목적이 뭐예요? ¿Cuál era el propósito por el cual Jesucristo vino a esta tierra? 하나님의 뜻을 받들어서 Él vino con la voluntad de 땅에 Dios. 오셨어요. Él vino a esta 그 tierra. 거룩하신 하나님의 뜻은 Esa voluntad del Santo Dios, ¿cuál era? 우리 인간의 죄를 사는 일이었어요. Era limpiar el pecado del mundo, del ser humano. 우리 인간의 죄를 사하셔서 우리를 의롭게 하시는 하나님의 뜻이셨어요. Entonces era la voluntad de Dios hacernos a nosotros 그 pecadores 하나님의 justos. 뜻을 다 이루셨단 말이에요. Él dice, ya terminé esa voluntad de Dios. 그래서 다 이루었다 하신 거예요. Por eso está diciendo, consumado es. 다 이루셨어요. ¿Qué es lo que consumó todo? 아멘. ¿No es así? 우리가 이룰 게 있어요, 없어요? Entonces, ¿hay algo que nosotros tengamos que hacer? ¿Algo que 하나님의 tengamos que 뜻을 누가 consumar? 이루어요? ¿Quién es el que cumple la voluntad de Dios? 우리가 이루어요, 예수님이 이루어요. ¿Nosotros la consumamos o es Jesús el que la consuma? 우리는 못 이루어요. Nosotros no podemos consumarla. 우리는 죄를 이길 수 없어요. Nosotros no podemos superar al pecado. 하나님께서 예수님께서 하나님 뜻을 다 이루셨어요. Pero Dios a través de Jesucristo la cumplió su voluntad. 우리가 해야 될 게 있습니까? 없습니까? ¿Hay algo que nosotros tengamos que hacer o no queda nada? 아멘. Amén. 없습니다. No hay nada. 예수님이 다 이루어놓은 걸 우리는 마음으로 믿으면 되는 거예요. Todo lo que hizo Jesús, recibirlo y creerlo de corazón. 여러분 이게 하나님의 위대한 사랑이에요. Esa es la persona que es de Dios. 우리 같이 더럽고 추한 죄인이 Nosotros siendo, verdad, pecadores sucios, 어떻게 의롭게 됩니까? ¿cómo nos pudimos convertir en justos? 여러분
돼지가 열심히 노력하면 사람이 될 수 있을까요? Si un puerquito se esfuerza tanto, ¿se convertirá en una persona? 돼지가 깨끗하게 씻고 그러면 착하게 살면 사람처럼 될 수 있을까요? Entonces, ¿cree que si él se baña todos los días, vive muy limpio y empieza a esforzarse, se convertirá algún día en ser humano? 절대로 될 수 없죠. Él no puede convertirse en un 근데 ser humano. 돼지가 사람이 되는 것보다 더 놀라운 거는 Pero ¿sabe qué es más sorprendente que un puerquito se convierta en ser humano? 죄인이 의인이 되는 겁니다. Que el pecador se convierte en justo. 그거는 하나님의 가장 놀라운 역사예요. Esa es la sorprendente, más grandiosa obra del Señor. 죄인이 어떻게 의인이 됩니까? ¿Cómo un pecador se pudo haber convertido en un justo? 사람들은 자기가 노력하고 애써서 의롭게 되려고 하는 사람들이 있어요. Hay tantas personas que se esfuerzan y piensan que si se esfuerzan pueden llegar a ser justos. 그래서 만약에 된다면 Si pudiese ser posible de alguna manera, 굳이 예수 그리스도께서 십자가에 죽으실 필요가 없었던 거죠. no hay necesidad de que Jesucristo sufra tanto en una cruz para morir por nosotros. 하나님이 우리를 의롭게 해놓으셨습니다. Dios fue el que nos hizo a nosotros justos. 여러분 이 사실을 믿습니까? Entonces, usted, ¿hay algo que le quede a usted hacer? 이 놀라운 하나님 사실을 여러분 믿습니까? ¿Usted cree en esta grandiosa verdad? 사람들은 조금 이렇게 헷갈리는 분이 있을 거예요. Habrá algunas personas que se confundan un poco. 야 그게 단번에 그렇게 돼? ¿Cómo puede ser eso posible de una sola vez? 그게 그렇게 쉽게 돼? ¿Acaso eso es tan fácil? 그런 분 안 계십니까? ¿Hay alguna persona así? 여러분 예수님께서 우리를 의롭게 하시면 의롭게 되는 거예요. Sí, Jesucristo a nosotros nos hizo justos, entonces somos justos. 아멘. ¿No es así? 자, 우리 어제 영상을 한번 보여드렸는데 예수님 십자가에 돌아가신 영상을 마지막으로 한번 보고 마치겠습니다. Y ya sé que ayer, verdad, les mostré el mismo video, pero hoy quiero terminar nuevamente con el video. 2분짜리 짧은 영상인데 한번 Es 보겠습니다. un video muy cortito. Vamos a verlo. 네, por favor. 마음으로 한번 보시면 좋겠습니다. Véalo con el corazón. 천번을 불러봐도 내 눈에 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 지신 그 십자가 모든 물과 피 나의 더러운 죄 씻으셨네 나를 향한 그 사랑 생명을 내어주사 영원한 생명을 내게 주심을 감사해 천번을 불러도 내 눈에는 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 하늘 보좌 버리신 나를 사랑하신 분 그분이 예수요 천번을 불러도 내 눈에는 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 하늘 보좌 버리신 나를 사랑하신 분 그분이 예수요
여러분 다시는 죄인이라고 말씀하지 마세요. Nunca más vuelva a decir que es pecador. 그건 예수님의 십자가를 무시하는 겁니다. Eso es menospreciar la cruz de 나를 Jesús. 의롭게 해놓은 것에 대해서 믿으십시오. Crea que Él lo ha justificado 그리고 하나님께 감사하십시오. y agradezca a Dios. 네, 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 감사합니다. Dios, te agradecemos. 우리는 율법을 지킬 수 없었습니다. Nosotros no podíamos cumplir la 우리는 ley. 죄인이었습니다. Éramos pecadores. 그러나 하나님께서 우리를 사랑하셨습니다. Pero de tal manera nos amaste 예수 그리스도께서 십자가의 죽으심으로 말미암아 que a través de la muerte de Jesucristo en esa 그 cruz, 흘리신 피가 우리의 모든 죄를 사해 놓으셨고 esa sangre nos limpió de todo pecado. 우리를 흠없고 온전한 하나님의 자녀로 삼아 주신 걸 감사합니다. Te agradecemos, Señor, porque nos has convertido en perfectos, sin defecto hijos de Dios. 이 자리에 계신 한 분 한 분 하나님 축복해 주옵소서. Bendice a todos y cada uno de las personas que están en este lugar. 예수 그리스도 이름으로 기도하였습니다. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 감사합니다. Gracias.